برگی مرنم به تنکی مانه خدانه مرکز نمایا ام چادر دخوازن ام لبر سر میخواد کن جندرس کو پشتی اردهجا شش صباته تجي جيروكن دلشكين بويا محمود محمد فتيك جگونده حماميا وجنشتجيه جندرس بويا جروداوي ردبيجا افسيم جارا كومالاوي ويراندبا یک ولم در و مونه چه خرابیه آموز یافت هندر دوی ام نکل جاده روندنه از اونی ساعتا گیاه خوش والله مساعده کرکن سه مور مچون الحاله بمونه مچون افتری ما تو جنیس رویم وقتی کرمان جا خواستن دیسا رویم چون دیسا خراب اما تو جنو که خدای خراب کرد الحمدلله جویرو به خدای نبه کوله محمد مصطفى سيدو نشتجيه كيدن يه جندرسيا شتورا مدياي يا روداوي راغوت پێویستیە خەڵکێ هەموو جۆرن ئالی کاریە هەیە درێسێنە مساعدەتگارێکێ مایە مۆڵ خەڕۆبینە جیدما خەڕۆبینە یۆنە پرتشگارێکێ مایە بڵاو خێرە وابێ و ساکل محاولاکە چش دەست وەردار تێ یۆنە وا بکەن وەڵا مۆرد مایە بەگیۆ خەڕۆبی لگوندن هەرێمە عەفرینێژی درز و ترک کەتنە خانیên گوندیان شترسا ئەردهەژ و پاشلەرزەیان لە دەرڤەدمینن ئەڤ دیمەن ji gundê ئەرندێ yê ser bi nahyeya şiyêne û taybet ji bo Rûdawê hatine şandin سێژ گولیارە لێمە ئێمە مۆڵێمە گرتن خەتەریەوە ئەمەتان تاوکەن ئەوەیلا گەشتە ئەم مۆیلێمە مازنە و چۆردە تەنە نەپاژدێت شێواوەینە چۆردرۆنە ئەنێ کەسی لەما دەڕۆیشتە نایە li gundê Hisê jî hejmarek xaniyên welatîyan ber ziyanên erdhejê ketine Mihemed Mehmûd xwediyê vî xanî ji Rûdawê re axivî ام تشتكي جوان وخوزم ام تشتكي جوان وخوزم موجود سه چودر گراكي مانا معني في اكسكنو و في زوركنو الحمد لله موني ما قشتك هاي تشتك نا گراكي ما يغوسه بس موجود چودر گراكي مانا و موجي تكلمش بي قچك ناول تدخلت li gundên herêmê ji aliyekî ve ziyan gihiştiye xaniyan û ji aliyekî din ve mêvandariya ziyandîtiyên Efrînê û Cindirêsê hatiye kirin. Piraniya welatî û gundiyên ku ji herêma Efrînê pêwendî bi tora medyayî ya Rûdawê re dikin, dibêjin ku berî her tiştî pêwîstiya wan bi konan heye. Hüseyin Umer, Rûdaw.